intambara tsoyitsinda kandi tsoyitsindana 6 nubwo hari abatabibona ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze iyi ntambara tsoyitsinda tuzoyitsinda n'ishema tuzikura agasuzuguro tuzikura akaga kandi tugere ku mahoro. Message à mes compatriotes du Sud Kivu. Je voudrais ce jour m'adresser à mes compatriotes de la province du Sud Kivu pour un message de compassion à cause de la situation de guerre et ses conséquences que nous traversons, en particulier ceux du territoire de Walungu, de Mwenga, de Shabunda, d'Uvira et de Fizi. Je lance un appel à nos parents, nos frères et sœurs de Luvungi, de Bwegera, de Kitemesho, de Luberizi, de Mutarule, de Nyakabere, de Kyanyunda, de Sange, de Kabunambo, de Biriba, de Runingu et de Kiliba, afin de vous demander de rentrer chez vous, dans vos cités, villages et maisons. S'il vous plaît, ne continuez pas à fuir, à courir, ce qui vous expose à plus de dangers, à beaucoup plus de risques. Aux frères et sœurs d'Uvira, à partir de Kawizi, de Kala, de Mayamoto, de Kavimvira, Kasenga, Mulongwe, Kimanga, Songo, Kilibula, Kalundu et d'autres quartiers, toute la ville d'Uvira et ses 3 communes jusqu'à Makobola, de ne pas fuir. Restez dans vos maisons pour 2 raisons. La première, allez ça et là, de la ville d'Uvira, en passant par Makobola ou par le lac jusqu'à Baraka et même jusqu'à Kalemi, vous expose à beaucoup plus de dangers, à beaucoup de dangers de tout genre. Mais la deuxième raison, c'est que ces jeunes que vous voyez, ces militaires que vous voyez arriver, ne sont pas vos ennemis. Ils n'ont aucun problème avec vous. Au contraire, ils vont vous sécuriser. Et vous allez voir la différence. Je vous le garantis. Ne continuez pas à croire aux mensonges de tous les vendeurs des illusions qui vous ont menti depuis des années et qui jusque ce matin vous disaient que même Luvungi n'est pas encore libéré. Vous venez de vous en rendre compte que tout ce qu'ils vous disaient était faux. Ils vous exploitaient. Yes, nk'ibisanzwe rero nta kindi usabwa uretse kuribaho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Wowe nawe wabikoze rero nta kindi usabwa uretse gukanda kuri like hanyuma iyi video ikabasha kugera ku bantu benshi. Reka rero turebere hamwe iri tangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda. Ngira ngo tudatinze rero mbanze mbabwire yuko hari amafoto cyangwa se ama video atandukanye
atandukanye yo ku rugamba tutabasha gushyira kuri YouTube, ariko rero ushobora kuyabona unyuze ku rukuta rwacu rwa WhatsApp group iri muri description y'iyi channel yacu, hanyuma nawe ukatwiyungaho tukomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru ari update ndetse no ku makuru azire gihe ndetse ya nyayo atagira ibihuha. Reka rero turebere hamwe iri tangazo leta y'u Rwanda yasohoye ku tariki ya 10 Ukuboza 2025. Ni itangazo rero ryatangiye rifite umutwe ugira ati nta nshingano u Rwanda rufite ku byerekeye kwirengagizwa kw'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibitero n'intambara zikomeje muri Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, u Rwanda rwamaganye ingabo za Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB zirimo rero gukorana n'imitwe ya FDLR ishyigikiwe na RDC, Wazalendo ndetse n'abacancuru b'abanyamahanga. Mu kuburira rero no kurasa kw'abaturage bimuhira hafi y'umupaka w'u Rwanda bakoresheje indege z'intambara, drone ndetse n'indege zitagira abapilote, indege z'igitero, ibyo AFC 23 ivuga ko ituma igira uruhare rwo kwirwanaho. Nyuma y'ibitero byo guterwa bombe muri Kamanyora byaturutse rero mu Burundi mu cyumweru gishize, abarenga 1000 b'abaturage ba Kongo bahungiye ku butaka bw'u Rwanda mu Rwanda binjira rero muri Bugarama mu majyepfo y'igihugu, bakaba baracumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Ingabo z'u Burundi zimaze kongera abasirikare hafi 20,000 muri Sud Kivu ku nyungu za guverinoma ya RDC, ndetse zinashyira mu kato abaturage b'abanyamurenge bo mu Minembwe mu mugambi rero urebana no kubicisha inzara. RDC yivugiye ko itazubahiriza agahenge na gato, ahubwo ikomeje ibikorwa byo kwigarurira ubutaka bwafashwe na AFC 23. Nubwo inzira z'amahoro zari zaratangiye, u Rwanda rwamenyesheje ibi byose umuryango mpuzamahanga, kandi nawo ufite uburyo bwo kubisuzuma, ariko kugeza ubu ntacyo wasabye ku ihagarikwa ry'ibi bitero RDC yateguye igihe kirekire, ikaba yarabirangije gukaza umurego mu cyumweru gishize. Byongeye kandi kutubahiriza kwa RDC inshingano zo guhashya FDLR nk'uko biteganywa n'amasezerano y'amahoro yo mu kwezi kwa Kamena 2025 bitinda mu buryo bukomeye umuti urambye w'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ari nawo mugambi w'ingenzi w'amasezerano ya Washington. Bimaze kugaragara neza ko RDC itigeze yitegura ku buryo bwuzuye gushyira mu bikorwa amahoro. Nubwo Perezida Tshisekedi yitabiriye umuhango ku wa 4 Ukuboza asa n'uwahatirijwe gusinya aya masezerano. Ibi bikorwa rero byo kurenga ku masezerano mashya byumvikanyweho kugira ingaruka zikomeye ku rugendo rw'amahoro, bikomeje gutiza umurindi imibabaro y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, kandi bikaba byongera icyuho cy'umutekano ku mupaka wo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Gusubira ku ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'amasezerano ya Washington ni iby'ingenzi cyane, kimwe no gusoza neza inyongera zose zisigaye z'amasezerano ya Doha hagati ya RDC na AFC 23. Iyo niyo nzira rero yizewe kandi ishobora iganisha ku mahoro, umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari.